Idolon do Romi Ami Ash，祈祷每一天。Saligaka Mapulong 平安。Talamikan siya kita do pipapuli no kawas ititaanan do palohai a Romi Ash. Nanay maru ijan nomita ko suar no kawas. Ato maru sapahlama nomita animi a Romi Ash。姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。I patenakay sa katuro at sapang sa katsay atosir suasa. Ano o maamaan to himakan itini itahap no kakarayan irako ipatunakan no kawas rumiat saan。传道书第3章第1节说，天下万事都有定期，都有上帝特定的时间。Saligakaaw talazua upulong no maamaan no nahkar sato isakuan no kawas ato jitulasay ko icer ato orit no minta utamlaw. Nikaw rira dengan ni sa icer malang ayay wazay ami paasir do nga no kawas ato sa kangaay no alumanay ta ucipucay ko orit no minta umito oray to kawas itinihkar。虽然上帝掌管万有，并且人的年岁和力量有限，但尽心成为美好的见证，容神一人，这才是基督徒生命的价值。Mi dolon kita， 我们一起来祷告。Umikuanay to orip tamlaw akawas, taramikan siya kami to bisapaloh no miso to orip no niam. Nanay umitulungay kami to ulah no miso。Ami sa ijol malang ayay awatay. Ta sa ito pilaon kami to rumiat no tireng. Umi pailay to nga numiso ato sa kangaay no alumanay ko kalutlemak no niam。掌管万有的主，我们感谢你赐给我们更新的生命，愿我们效法上主的慈爱，成为美好的见证，不浪费自己的年岁，在凡事上容神一人。Pagkani italamaan ay ang anganutapang si Yes Kristo amitolon. Amen。nanay mapalamer no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。